Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ongakwenza-ke nje wena-ke lapho ukuthi ucofa ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ekulethele lona-ke namhlanje lithi-ke silokhu ibashubele njalo-ke abe-ANC abehamba bekhankasa bengena u-door to door, silokhu ibashubele njalo-ke njengoba sonke sazi ukuthi impela-ke engathi abantu abaningi-ke abasayishayi-ke nge-ANC-na-ke. Uma-ke abantu bekhankasa-ke laphana bekhankasela i-ANC ukuthi abantu bovota phela mhla 29 votele yona le-ANC, bavele baphendule-ke ngenye-ke indlela-ke abakhankasayo bahamba impela-ke imoya yehlile-ke laphana-ke. Ngizokudlalela-ke ividiyo lana-ke yomama ababili abangene komunye umuzi bekhankasa-ke, bafike bantu bangena komunye umuzi onabantu abayi-MK-ke kwasekwenzekala-ke okunye, kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngami. Ngikudlalela-ke ividiyo-ke uyizwele yona-ke ngawakho amadlebe. Ngisekucela kuwe laphana sibasuzele ividiyo ungena comment section ufike ubhale sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Vele siyaphila sindivakashele kulindwa Ndlovu, hamba nomangema banithokozele ngena ngamngaka e-ofisini la-ANC. So nje sithi ake sinivakashele sizonikhumbuza nangosuku lomhla 29 May ukuthi siyavota. siyavota impela. Ngithemba ukuthi ivoti liye endaweni e-right. Liyakhona impela endaweni e-right. Sonke nje la endlini liye endaweni e-right. Endaweni e-right. Sicela nje ukunibhalisa-ke ukuthi sikhombise ukuthi sifikile. Hayi siyabonga, sibhalisa ku-MK thina. Ku-MK? Yeah. Hayi siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Mangema. Ngikangema kokomangema siyabonga lapho. Siphambene ngenhlangano kuphela. Hayi sizobuya size. Soko sikhashana. Lutho iyokhulakala, sobona kodwa ekugcineni. Danko. Okay siyabonga. Yeah.